بریانوکە و لە گۆڕەی بریارەکە ئەنجومەنی وەزیران لە حکوومەتە هەرێما کوردستانê bi mebesta encamdana çaksaziyê biryar hatbûdan pare ji welatiyan û xudanên cihên bazirganî bihête wergirtin hemberrakirina gilêşî û vê yekê karvedanên nerazîbûnê li dûfxû înana û ji mareka dûkandarên dihûkê jî gileyê hember vê biryarê dikin. Nisbet parê gilêşî her heyvê tiştekî tavne ser dest bi ke gotî 3000 piştîngekî ne 5000 me got 5000 me em yadan ev heyvekî ne de heyvabê dikin ne 15 em hez keyin cêd peyvengdar agevî tiştî hebîtin mehelekê bînin. بلديات يعني ام همية دين قدام فرعمة كبرك ما يجرتي يعني اسبوعنا رجانا شوت باقشت كد ام جلش خو تشكو جلش نامي دل بدل دكانم مشكلة و 5000 عادية بس يعني خياطة بوش خياطة 15000 بدن و دكانداري دي بتر جلش شيء 10000 بدن ما خدي قبيل كتن هذا قدره برغم خدي قبيل ناكت قرآن بيجم يجلش حقي جلش داي ايش نجاري داي باركه 8 سال پارگلیش نداره. ابی دایی هر خلک خوری نداره نسیک ما ترسنش حکمت ترسن لا پاره دای. درباره وی بریاره سروکاتیا باجروانیا دوهکی راگهان بریارا انجمن وزیرانه و تنه ام لعنه جبهه کارینو لگوری رنمایا ام کار خواه انجام دهین. پاره بریاره در کتیل سیدو 2016 انجمن وزیران bu hindê ku kiriya xizmetguzariyê bajirvaniya şwar cihêt xudan pîşa wergirin. Helbet me jî wekû bajirvanîn êkîsê 2016 ev biryariya cêbecê kirî. Li gorê wî xiştêwa bi me firêkirî Encûmenê Wezîran dîfî xiştê em çîn her xudan pîşeyek ka kiriyayîya paqijiyê çend e karmendê me pî kayî radibin. Helbet ya mala jî nûke biryara pê derketî نوکه یبوه تنتر اشکی بری به من ویراس گل سروکی باجرمانی آخفتن گویی یبوه تندر حتی ام بلافت کین کاده بوکه کبیچ کیده و کرت تایبت کبیتو او دپیرابن بس کنگیه هشتا دیارینه بها وکو جناب وزیر گویی 3000 حتی 50 بو هر مالکی ل دیف گوری رنمایتنی اگر درکتن کاب چرانگی بیتم دی بو او آگاه درکن دیگل تکچون روشابوری الهرما کردستانه و پیدابونا قیرانا حکومت هرم چندین بریار درکرن به مبستا انجامدانا چاک سازیه و اف بریاره بونا جهه نرازی بیونا ولاتیان بیارامدی بادینان ساد دهوک